everyone. Don't forget to read. Kasi isa daw sa ito sa HOTCAKE. Pag-Domingo na guys. Atin dami o celebration. Thanksgiving. Uwil ko marhin guys. Ikaw mag-libertad. Sa taga to para kasi sa ato matabang. To remember me, my love. Hello guys, shout out sa tanan mga viewers. Salamat guys. Ato tag marhin, tabang tag. Tabang tag kung sa mga kayon.